Okay, namuhla ngidecide ukuthi angenze video eyi-self-reflection video. So le video lena i-aim yami ukuthi ngikwazi ukuyifunda ukuthi umuntu kanjani mase ngithola isikhathi ngabuka le video. Not mase ngithola isikhathi ngoba isikhathi ngizosenza, kodwa maybe emva kwenyanga or emva kweminyaka, maybe emva kweminyaka e-10, yabo. Ukuhloso yami le video ukuthi ngikwazi uyi-understanda kangcono ukuthi mina nje umuntu kanjani. Izathu esenze ngigcine ngifika kuleso sinqumo ukuthi mengibuka indlela nje impilo engiphilayo kahle kahle nezinto ezenzakalayo, and ngibuka abantu abasondelene nami, ngaba abangani, ngaba umndeni, ngaba abasondelene nje nami ngayo yonke indlela, yabo, nababesondelene nami. Iyodwa into engiye ngiyinothise kubona, so kunento abajwayele ukuyisho bonke ngami, yabo. So hleze ngiyibuza ukuthi ngempela into iyiqiniso noma akulona iqiniso. So isikhathi esiningi ngiye ngitshela ukuthi hayi lento ayikona iqiniso, or not ngitshela akuyona iqiniso, but ngitshela mina ngi-right, because isikhathi esiningi isizathu ukuthi ngitshela ukuthi ngi-right sisuke sikhona. And then esinye isizathu ukuthi kunalesisho lento lentuzana eshiwo ukuthi as humans we never get to experience ourselves. So we never get to experience ukuthi how others perceive us, ukuthi abanye abantu basibona kanjani, asilithole lo thuba, yabo. Kahle kahle mina izinto engizaziyo ngami noma indlela engizazi ngayo mina akuyona abanye abantu abangazi ngayo. Kunje ukuthi mangathiwa ngihlala nomjida onjengami exactly, yabo, yiphi relationship engihaba nayo mina naye, yabo, ngingacabanga kanjani ngaye, ngambona as iphara noma ini, umuntu ohluphayo. So ngicele i-AI ukuthi ngisize ngiprepare ama-questions, so lama questions iwona ngizowaphendula. Hopefully ama-questions azongisiza ukuthi ngikwazi ukuyi-understand kangcono, ukuthi ngumuntu kanjani kahle kahle. And then mhlampe mangiqeda ama-questions, nokuthi mhlampe ngiyafisa nokuthi ngibuze abantu abambalwa abangaziyo nabo bengazi. So ngibhale ilist yabantu la engifisa ukubabuza, ba-interview nabo. So i-old friend, ladies nayo ngithole kwi-AI, kwi-Meta AI, old friend. So umngane omdala nginabo bawu-3 engibacabangayo, and ma-family members, nginabantu abawu-4 njengamanje la list engibacabangayo. And then abantu engangi-close nabo or engangizwana nabo. So far nginabawu-3 nakhona futhi sicabananga kodwa, yabo. Then akekho umuntu engixabana naye. And then abantu engizwana nabo manje leyo party zobanzima-ke leyo, but nabo saphika about-3, athi ngi-add omunye lo ngi-add manje uyena ongakwazi ukuba honest kancane mengi-interview, mengibuza ama-questions. Bona ngi-prepare ama-question awu-5. Then abekugcina, so 1, 2, 3, 4, 5. Number 5 ama-colleagues ami, abantu ngingasebenza nabo. So ama-former colleagues nama-current colleagues. So former nginabawu-2, ngingazi ngoba sekulethe manje isikhathi 7:47 ukuthi ngifunde kahle, 13 minutes to 8, so 6 ebusuku. And then kube about 2 about 4 ngoba senze njani mawuthi ngithina ngiyakwazi ukuqedela yonke lento. So
ngasho ukuthi leyo introduction be 5 minutes. Okay, I think sheshis personal. Okay, so ngihlanganisele ngalentuzana section of topic 2 on personal growth and self-awareness, then we work on relationships and communication. So not three question camera yeah, and then number 1 under personal growth, what are your core values and how do you embody them in your daily life? Lama questions khona manje bengwazamile kwabhala, but le ayina answer. Ama core values ami engiwazi njengeshonga ilentuzana umsebenzi wami necareer yami, zona izinto engizazi ukuthi lapho ngiyanikela khona, yabo, kakhulu, yabo. Okunye ngithi anginawo izathu ukuthi ngisho njalo ukuthi kuye ukuthi nabantu bekhuluma ngebhola ngiyasala, khulunywa ngepolitiki ngiyasala. Okay, ebholeni izathu ukuthi ngisala ukuthi ayikho team engisupportayo, and leyo nto ngayinothisa ngisengane ukuthi kubona umsakhula bonke nibuzo nisupportani. So ekhaya ugogo omncane wami uthanda i-Pirates, so sonke kwakuphoqa support i-Pirates, yabo. But inkinga yami ukuthi ngangakwazi ukukeep up nabadlali be-Pirates, yabo, ukuthi abadlali umsifesikwini bebhala ukuthi ubani mana ngidunyelwe yikhanda. So even till today umdlali engimazi nje ubhakabhaka ngazi umtshali, yabo, ngazi ukuthi kwakukhona utshali kube noba sengibakhohliwe abanye, yabo. Ileyo nto yayingixaka ngebhola nokuthi ngangala understand, nanokuthi ke into engayinothisa ukuthi ibhola kokwangafuna imphumo, so sesivalelwe ekhaya, not valelwe but ngayi kodlala ibhola nabayabafana. So maybe nalokho kunomthelela, nanokuthi kunolentuzana mfana sekhaya omunye ngazi ukuthi cousin noma angithi ubhuti nje umdala ngikhulana belithanda ibhola locoach ummeli, yabo. So every time mengivakashe kwalentuzana kumakhumalo kwagogo kama asesikhathi yena mela buka ibhola ngolisihlanu ngodla into ekuthiwa ishiwo boyini ngapha mina sifuna ukubuka imovie noma cousin noma ukuthi ubuke sifuna ukubuka imovie thina sinendaba nebhola. So izo zonke izinto lezo ezazingenza nje ngayixanga ibhola. Ipolitiki nayo ngezazi zayo nje ngaze ngikwazi nokuyilandela, then yini abantu abajwayele ukukhuluma ngayo engithi nje ngibona ukuthi ngiyasala politiki, ibhola nemoto. Imoto ngingisala, yabo, imoto nje ngayazi le engangiyithanda kuphela. And then kube yini kube ne topic amantombazana nakhona mekukhulunywa ngibona ukuthi manje sengiyasala, sengiyenzela nje phela nami ngiyabundizana ngumuntu, yabo, sengiyanezela, yabo. But leyo nto ngisaba ukuthi yazi baxakeke ukuthi le ndoda, yabo. And into izasala ukuthi ngiyazi khona abantu abapassionate ngawo wonke lamathu, ngazi mhlawumbe ama-core values abo, but mina ngiyengibona as if izinto abayi-value sharp because ba-spend ama-hours beyi-discuss, yabo. So into mina ngithi mhlawumbe nginike isikhathi sokuthi ngiplan mhlawumbe usuku lwami, ukuplan ama-projects mawuthi nama-projects emsebenzini, ukuplan umsebenzi wami, ukuplan iviki lami, ukuplana nje ama-task osuku or eviki nezinto engiyifisayo. So ukuhleleka kahle ukuhleleka ngasho ukuthi one of my core values. And then ngadlula kulo question. What are your strengths and weaknesses and how do you utilize them? Okay, lena kunzima lo. So ama strengths nama weaknesses ngwabhalile ama strengths. Ma strengths ami ngiyazazi umuntu organized. So ama strengths ami le organized, ngigudi ke lapho, not kakhulu but ngigudi ngisho kanjalo. And then discipline ngike ngibe nayo kwesinye isikhathi,
so not all the time kodwa. And then strength angazi noma motivation yangihlezi ngimotivated ngiyakwazi ukuba motivated. Yes, yeah, makumele ngibe motivated. Then problem solving i-strength sami nayo ezinye inkinga eningi ngiyakwazi ukuyisolve, and mengingakwazanga ukuyisolvela mina ngisuke ngimazi umuntu ongangisolvela kwesinye isikhathi, and then kuye ukuthi mina yini engingamenzela yena lowo muntu, yabo, yini engingamsolvela yona. So ngiyazama ukuba nabantu abakanjalo empilweni yami. And then kube yini i-sense of humor. Yeah, sometimes ngijethi ngiyahlekisa, so sometimes ngiyahlekisa vele, so lokho ngikubona as a strength because kwesinye isikhathi ngiyakwazi ukusebenzisa i-humor ukulentuzana ukurelaxisa abantu not ukuba relaxisa, ukubahlekisa. I mean yabo manje ngihlekisa mina ukubahlekisa, so nokuthi makuthi ngithola awkward situation, so yeah, into yokuqala lentuzana ngiyisebenzisa i-humor. So khona abantu abakwazi i-strength sabo ku-intimidate abanye abantu abakwazi ukugwajisana. Mina ukugwajisa angikwazi, yabo, but ngibona as if i-humor nokugwajisa umuntu lezinto zilentuzana zombili zingakusiza, yabo, because what if ngizama ukugwajisa umuntu emane engagwaji, yabo, but every time ngizama ukuhleka uzomane ehleka, yabo. And then ama weaknesses ami public speaking yangishaya, kumele ngilungise kulo nyaka. Ngabona not ngabona ngibengivele ngazi, yabo, but ngaphinde ngabona recently besiletuzana nama ama colleagues sikhuluma nje ngezinye indaba, azi ama colleagues kwi break athanda ukukhuluma, not kwi break but meqhubeka usuku ukuthi umsebenzi usuphelile o lentuzana niba nama topic nje angasila se-office, yabo. So khona i-point engangifuna ukuraise ngagcina ngathi mengikhuluma ngalezi izilami siyabo liyashintsha ke manje, yabo. So lokho khona. And then not asking for help, yeah, sometimes ngiyahluleka ukucela usizo mangilidinga, so lokho ngaba i-weakness yami. Kwesinye isikhathi ngibe ngazi uba ngasiza but kube nzima kulentuzana ucela usizo, ngigcine ngithi ngizozenzela, gcineni vele into ngigcine ngizenzelile but thothi ngizozenzela ngendlela ende, yabo. Yeah, and then difficulty saying no. Yeah, yabona le uno kuba nzima isikhathi usho no, but ngiyawusho. Inkinga enye into enginotice weakness yami, azi noma ngaba weakness le noma yini. Angifuni ukuthi ngisuke ngiqamba amanga ngoba ngisuke mhlawumbe sifuthi amanga, but ngisuke ngazi bese ngithembisa umuntu ukuthi no into ekusoyenza. So nginalento ukuthi or not ngisuke ngamthembisanga, yabo. Kwesikhathi ngisuke ngamthembisanga, yabo, umuntu mengitshela ukuthi no ndoda ngifuna ukwenza into kanje ngivume ngibe ngathi clasha nenye into ekhanda ngivume khala ngisuke ngitshela hopefully by lelo langa khona into ezokwenzeka i-clash nalokho. I-recent example khona ulentuzana umjito senza nayo beplayna i-game night, yabo. The day of game night that week, I think bekuyi-weekend ngathi ngizoya esontweni, ngifuna ngesontweni, hlanhla leyo naye wakhansela ngo-last day, and into engixaka ukuthi ngase kumele ngiqamba amanga, yabo. Lento engibona ukuthi azukuba ngavele ngasho ukuthi le weekend ayisebenzi, yabo, but kwasemele ngiqamba amanga and ngangiplan ukuthi ngizomtshela ebusuku, yabo. So leyo nto kumele ngishintshe, yabo. And then yeah, aphelile ama weaknesses zami. So now mase kuzoba i-social life, yeah, i-social life yami angikho happy ngayo. Yeah, iyona ke ngishaya kakhulu, iyona ke futhi le ngenze ngize ngicabangele video ukuthi yazi maybe kumele nginike i-attention especially from manje. Yeah, mengibuka iminyaka engikuyona nonyaka engikuwona, yabo. Isikhathini edlule benginendaba ne-social life bizenzakalela,
bengitshela ukuthi hayi vele mase ngifikile ngizokwazi ukublenda ini kubantu yabo ngingabonakali or ngenzani but manje ya kumele ngilungise i-weakness ngoba ayikho stable ayifani nelentuzana ne-professional life or career or work life yami ukuthi ngiyazi ukuthi I have ama-relationship asolid lapha I have ama-contacts abantu lentuzana engibazi ukuthi even ngingafuna manje into ethile nethile ngingayihlanisa within a day yabo izinto ezibalekile ngingayidingi but when it comes to social life yeah okay ngiyadlula to 15 minutes manje le video okay okay I think ngiqedile le topic ye personal growth and wait kanti iplay oh okay kusele umbuzo ogcina be 3 number 3 under personal growth and self-awareness is how do you handle self-doubt or criticism from others? Okay, Lorna. Self-doubt angiboni ngiba nayo isikhathi esiningi no mhlawumbe nginaki kumele nginake ukuthi isikhathi esiningi i-doubt akekho umuntu ongayi-doubt I think khona izinto lapho ngingi-doubt ekhona but ngiyashesha nokudlulisa yabo so I think ngihandlisha nje manje ngisheshe ngikhohlwa leyo nto so ngiyengiject khona izinto engingakwazi ukuzenza khona izinto ezi-beyond ama-powers ami khona engingakwazi ukuzenza so the moment ngibona ukuthi le nto le i-beyond mina mana ngidlulisa nje le angizukuyixaka ngayo kakhulu and then criticism from others kunesisho esithi do not take criticism from a person you wouldn't take advice from angazi sikabana ngizamile ukusesha sikaba but lokho sengibone kaningi khona abantu criticize but bonke ezomuntu ngithatha ngisho advice again but khona abantu criticize okumele uthathi leyo criticism ubona and we basis it and recently khona abantu bebengicriticize then ngabuthi azi labantu baqinisile yabo lo muntu lento ayisho kumele nginike i-attention and ngiyibuka yabo ngasho njalo so lesisho bengisisholana kahle kahle uzazothi ngisisho because angifuna ukusho into then isalele kanjalo ukuthi ngiyengithathe lento zana obvious lento zana criticism from someone engamboni as i-peer yami umlingani noma umuntu ongibukela kuyena or umuntu engizwana naye yabo so iphara nje emgwaqweni noma angazi ngichaza kanjani ngibalekelwa izindlela zokuchaza okay ngidlule ngeyo topic relationships and communication okay how do you approach building and maintaining relationships anginayo approach okay ama-answer la anginayo i-approach yokukhanda ama-relationship kuyazenzakalela or maybe mawuthi akuzenzakaleli khona i-approach yakhona bengingaze ngiyinake so sekumele ngiyinake and then maintaining ama-relationship leyo nto ke ngifuna ukuyilungisa kumele ngifunde ukuwa-maintain-a-ke manje because ngiyangibona ukuthi ngiyafika ngibe kuma-relationship nabantu but maseyaphela because ngiyahluleka ukuwa-maintain yes kumele ngibe ne-strategy salapha angazi ngenze njani and then but khona into engangayizwa bathi le ngayisebenzisa-ke but if you feel like there is some awkwardness between wena nomunye umuntu based on izinto nje zomhlaba ezenzakalile or whatever or ngitheni menikhuluma nakhona lapha ningazwani khona kancane kuthiwa kumele umcela kufundise something or umcele for advice lento ngangayisebenzisa koLentuzana komunye umlungisi sisebenza naye inkampani khona ungazwani kwaba khona phakathi kwami and so by doing that that time ngifundisana nenzelana izinto yes le awkwardness olokho nje ngizolo bizwa ngokushalazelana ngazi noma khona niya
kuye kuphele ngoba lo muntu sefundise something yabo. So yeah, ukhona lontuzana ngiyakhumbula sasigejene kakhulu yabo. Then ngacela kanjalo because kungasimnandi umuntu oqhamuka ebingelele ungazi noma uvume noma okay ngangivuma but bothi uvumo wakhona nje ukuthi yeah but kwalula. And then umbuzo wesibili, what are your communication styles and how do you adapt to different personalities? Anginayo nje istyle sokucommunicate uma uthi nginaso angisazi, angisho njalo ngithi ngisazi, sazosi-check and of a question mark la. And then how do you adapt to different personalities? Nakhona angazi ukuthi ngi-adapt kanjani because abantu banama-personalities abaningi angafani yabo. Khona abanye bathulayo yabo, khona abanye baqine kakhulu, khona abanye nje engingabaqondi. So njengoba nami ngingazazi ukuthi eyami njani. Then khona lento ayisho futhi ngesenkohla ngiyifunde but i-personality yomuntu iyashintsha over time. So personality yami njengamanje ngenza le video izobe ingefani in 10 years time mase ngibuka le video futhi suthi ngo-2025 plus 10 ngo-2035 ngibona umuntu ohlukile onama values ahlukile, ocabanga indlela ehlukile, ohlukile nje lo muntu enguyena namuhla yabo. I-study leso sengikhohliwe by who but ngangistanodile but wenza nje i-study lo muntu echaza leyo nto leyo kunje ukuthi wayezama ukusho nokuthi esingabantu mesizwa leyo nto wonke umuntu uyayiphikisa hayi but mina ngishintsha maze kuthiwa awuyibuke 10 years ago. So 10 years ago ka 2025 uba konje 25 minus 10 is 15. Shithi ngo 2015 ngase high school 2015 ngase high school si-check ngenza grade bar ngangekho high school ngangiyi-fresh. Yeah ngangiyi-fresh evarsity yeah. Wow, umuntu kade kakhulu. Okay yeah yeah mengicanga ngisazo-check iy'thombe zami Instagram because angidilithanga but mengiyibuka lo muntu enganguyena nalo muntu enguyena manje abafani yabo. Yeah I think ngizomela ngifonele umjide esazizwana naye ngo-2015 ngimbuza ukuthi ngingumuntu kanjani yabo. Yeah inamba yakhe ngisenapha ngizozama ukuyithola. Okay, then sengiqedile kwi-relationships ngaqedi. Okusele one more question, how do you handle conflicts and disagreements with others? How do you handle conflicts or disagreements with others? My conflicts angijwayele ukuba nawo nabantu yazi, angiyena nje umuntu kanjalo but mibe khona ngiyenzeni manje. Ngibuze umuntu, ngiyibuza umuntu ucabanga kanjani, lento ngiyibuza yona. Then ama-disagreements ngijwayele ukuba nawo nabanye abantu. Yeah, maybe ngishintshe indlela engi-approach ngawo indlela engihandlisha ngawo ama-disagreement because sometimes ngiyitshele ngihlalise phansi ngimotivate mina once ngiyibekela izathu and ngayibona ukuthi izathu zami i-right kuba nzima ukuthi uze nezathu zakho of which akuyona into e-right leyo. Yeah ngiyayilalela phela isikhathi izathu zami yabantu kodwa isikhathi esiningi ezami ngiyilalele nezami. And uma uthi unezathu ngempela sine-disagreement, uma uthi unezathu ngifisa ngathi ngaba nezathu ezi-strong ngempela like ama-point are-solid so that ngizokwazi ukuyizwisisa kahle into oyishoyo yabo. Yeah I think lama questions I hope le video mase ngiyibuka ngizokwazi ukuyithola ukuthi umuntu kanjani mina. Uma ngathiwa ngiyichaze yeah uthi
mathiwa ngihlangana nami nomchito njengami ngingakwazi ukuzwana naye. Ileyo nto ke ngingayazi, le nto engisafisa ukuyazi ukuthi ngingakwazi mathiwa ngithola ngihlangana nomchito ufana nami tse singakwazi ukuphikelana. Le nto engiyibuza, yabo. Mhlampe ama-answer ngizowathola uma ngifonela abantu. So le video ngiyayimisa manje ngizokwenza enye yesibili ngizama ukubafonela ngokuthi ngiyabathola.